Li xeta sînorî dawî Rojavayê Kurdistanê re tîmên tenduristî di amadebaşiyê de ne. Bo birîndarên teqîna Taxa Xerbî li Qamişlo zêdetir 4 ton derman bilez hatin berhevkirin û wê biçin nexweşxaneyên Qamişlo. گل پیشمرگاوانا چند تیمت ما بچن اف نهمان درمان او تنب کارینان و بو اوت حالت بریندار وقت تنه نخوشخانه کپی تی وی چنه ما تقیمه کاکری درمان دیتر نوت برینانه درمانت سیلانه و کو مغذی و تشته پی تی وی بو هر حالت که بریندار هبیت هر جایی که بید Li Sêmalka Rojavayê Kurdistanê komîteke hevbeş ji Encumena Niştimanî Kurdî li Sûriyê û desteya tenduristî ya kantona Cizîrê dermanên rêveberiya tenduristiya di Hokê wergirtin. û her du dergehên sînorî Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê bo çûn û hatina kesûkarên birîndar û şehîdên teqîna Qamişlo asankarî ragihandin. این چه وقت شوی جیبین متنسیق گرخی دیجی کریه ما گویی کسو کارت شهید و بریندار الویره هنات خازن بچن توار خلق خدا بچن اوان جگویی حاضرین تمامه. جمارک پنابر هر وها سیاستمدار بر خدانه درگه پیشخابور. بو هر پیوستیه که. جبوی هر مثلا خوینی اگر بیندارتین هلبت خوینو ما خوینو تشنی وصل جد لازمن او جبوی هندی هاتنا جبوی احتمال اف بیندار اگر هاتو لایدی رکدانه و بیندار هات نویره احتمال بینه دابش کردن سر بخستخانه زاخو اندو که روش چواوا تیمن تندرستی چاول ریبون بریندار بین و هل هیویا برینداران. روش چواوا همو برهوی هاتن کرن داگو بریندارên teqîna Qamişlo nexweşxaneyên Başûrê Kurdistanê werin pêşwazî kirin. Kes derbas nebû. Lê her li gor kesûkarên wan birîndara bo wan giring e bi çi rengî be tenê divên birîndarê wa werin çareser kirin. Pêşa wa bihelewî Rûda û xala sînorî di navbera Rojava û Başûrê Kurdistanê de. تقینا دو یا ششمین بول سال 2011 و حتی نها هاتیه پیگانین هر وها تماشاوانین هجا روداوی آمارک جوارا راهنگاهاندیه تقینن و کوچه بونه هر وها کو تقینا یکمین لباجار قامشلو چه بو مها سی مها نهام بول 2011 شارگوشه اولهیه لناف باجار قامشلو نه شهید لپیبون تقینا دودیان جل رکفت سیزدی مها دو لهمبری بارگاه آسایش قنات سوئیس هاتیه انجامدان سال 2013 سه شهید لپیبون تقینا سه انجی لیانزدی مها آدارل 2014 شارداری ریوبری خسر کرا آرمانجو هفت شهید لپیبون تقینا چاره جی لنوزدی مها هشتی 2015 آسایش نفشه پیشسازی کرا آرمانجو 11 شهید لپیبون تقینا پنجه جی لپانزدی سباته انکولسی مها دانزده 2015 پیشیا کافتریای میامی و گابریل تقیا و 28 کس شهید بون تقینا ششمین و یا داوی کدو هاتبو پیگانین 27 تیرمه اتاق غربی بو هنک ناوندن گرنگ ریوبری خسر لهنه و در انجام دا بتری 5 شهید و 107 بریندار پی بون